روز باش var baş hemî hevalan re mûtev bi xêr hatin hêvî der mûtev baş hin selametin îro di rojava me de du nûçeyên gelekî girîng hene yek ji Tirkiyê hatiye yek jî ji Çiyayên Kurdistanê ji Rêzdar Murad Karayılan daxuyaniyekî gelekî girîng heye di derbarê qedera Kurd û Kurdistanê de şîrovên wî hene ev daxuyaniya xwe bi wesîleya 15 tebaxê 1984 kiriye û pêngava girîng ya guleya yekem ya ku li Êlih û Şemzînanê hate teqandin bi wê wesîlê daxuyaniyekê girîng da hem jî bi dîmen di nava gerîla de weke fermandarê netewî wisa pênasê dikim hem jî li ser ekranê min nivîsiye. Em ê cih bidin daxuyaniya wî ew jî ez bawer dikim di van 25 salên dawî de yek ji daxuyaniyên herî girîng e eger hûn got bidinê weke dohme çawa bas kir hûn qeyd bikin jî gelekî baş e di pêşa rojê de wê ji me re lezûm bike. Ka hûn çawanan halê we çawa ye ez spas dikim do jî eleqeyekî gelekî baş hebû ji bo vê rûpela me ji bo vê kanala me her ku tu çê mezin dibe îro hêjmara abonê me gihîşt 3000 ev tiştekî gelekî baş e di nava 20 rojan de wisa bû hûn zanin ev kanala me ne aktif bû bawer dikim 20 rojê me jî tam tijî nebiye me biryar da em aktif bikin wisa hêjmara aboneyên me çû 3000 hêjmara temaşevanê me jî gelekî zêde dibin mala we ava bi xêra we ye elbet eger hûn wisa dewam bikin em ê xwe bigînin her derê Kurdistanê her Kurdên ku li her derê ciyanê dijîn em dikarin di nava hev de tifaqekî çê bikin wisa agahiyên girîng ê werin em dikarin bi hev re parve bikin. Kalîta deng baş e dîmen baş e problem tune be em hema dest pê bikin em zêde wext wenda nekin ku ez binêrim kî ji we li vê derê hemû hevalên ku her roj her êvar me temaşe dikin her dem Kurdî dîsa li vê derê Şêrpiling Sertûm Aşîret 72 Abdullah Karagöz Abdulkadir Karagöz bibore Abdulkadir wekî din apê adem Aşîret erê me bas kir hemî heval ji kerema xwe re çiqa ji destê we tê hem beacîbînin û hem jî şîrove binivîsînin ez bawer dikim ji bo algoritma YouTubeê gelekî baş e bi vî şeklê digêje berdestê herkesî em wisa fêr dibin wisa ji me re tê gotin êdî nizanim çi qas rast e ama ji tecrübeyên me xuya dibe ku wisa ye Yusuf Derik erê mala te ava tu bi xêr hatî di nava me de kesên biyanî jî hene temaşe dikin kesê ku Kurdî fêrbûne ji rojata navîn her wiha ji Ewropayê ji me re peyam tên ku ew jî me dişopînin baş e hûn amade bin em dest pê bikin tiştekî wisa xerîb tune be di nava peyamê we de hevalno Fehmî Abdî merheba Sertûm ya rastî moderatör ez nizanim çawa tê hilbijartin di sîstemê de dibe ez ayar bikim îro min qet firsen nedît ez niha ji bajêr hatim min tiştekî ayar nekiriye ama çawa çê dibe yani ez amade me bu ara bixebitim erê Şêrpiling moderatör çawa çê dibe ez nizanim eger heval îzah bikin eger di nava ayara da hûn ji min re bibêjin yan jî hûn dixwazin piştî bername ez hevalê ku hûn xwe pêşniyaz dikin yan jî ez bişêwirim bi hevalê ku sporê vî îşê ne moderatörî çawa tê çêkirî ez tam nizanim trol têre we aciz dikin ka çawa çê dibin hevalekî eger bikaribe bi dîmen tevlî be ez dikarim niha bigirim ekranê bila ji min re bas bike di ayaran da ez hema serrast bikim navî bidim weke moderatör eger bawekî zindî em bikaribin çêkin ez hazirim niha çê bikim eger em nikaribin îro em ê trolan em ê sebrekî fireh nîşanê trola bidin bila werin tişna be trol werin ew ê bersiva xwe bigirin ne mesîle ye baş e hevalno ya ne mesele ji xwe re nekin xem ya ji xwe re nekin xem ew Kurdê me ne acizin belkî derd û kulê wan heye belkî xweş mezin nebûne belkî bi dê û bavê xwe re di nava şer de ne cîranê xwe re di civakê de derd û kulê wan heye divê em wan fehm bikin belkî di berdela pere de hatine firotin mesela çima ketine wê rewşê ku karibin xwe di berdela pere de bifroşin yan jî eger pere mesele nebe
çawa dikarin wisa insana aciz bikin warin vê derê nahêlin insan bixebitin û xizmetê bidin ne mesele ye heqete ne mesele ye hevan no mesela moderatörî em ê hel bikin em wa kanalê Tron naxwazin em wan kanalê Tron naxwazin temam em ê moderatör ayerkin baş e ka ez hema dest pê bikim hevan no binêrin Tarık Ziya ikinci şahsiyetekî giringê Kurdistanê bû tam 99 salan jiya li vê dünyayê 99 sal emrekî ciddî ye emrê xwe temamî bi tekoşînê bi mücadelê derbas kir derbasî derveyê welêt bû çû sürgûnê dawiyê de dîsa vegeriya Kurdistanê di nava HDP de cih girt di nava partiyên cuda ên Kurdistanê de cih girt xebitî Partiya Gelanya Wekevî û Demokrasiya Dem Partiye ragihand ku Tarık Ziya ikinci Rewşenbîrê Kurdistanê îro wefat kiriye Dem Partiye xebera wefatê bi vî şeklî ragihand siyasetmedarê Kurd Tarık Ziya ikinci ku jiyana xwe fedayê tekoşîna demokrasiyê kiriye jiyana xwe fedayê tekoşîna azadî wekevî û aştiyê kiriye îro ji nava me bar kir Tarık Ziya ikinci li mala xwe ya li Stenbolê wefat kiriye roja yekşemiyê li Amedê ew ê were veşartin bi merasimekî em li bendêne ku gelekî însan biçin Amedê tevlî merasima cenaze bibin Tarık Ziya ikinci kî ye em hek behsa jiyana wî bikin paşê em derbasî nûçiya di dorê de bibin Tarık Ziya ikinci di sala 1925 de li navçeya Liceyê Amedê hatiye dunê wî sala 1940 fakülteya tibbê ya zanîngeya Stenbolê qedand doktor, siyasetmedar, nivîskar, parêzvanê mafê mirovan bû gelek saran doktorî kiriye Tarık Ziya ikinci di sala 1965 de jî bû parlamenterê Partiya Karkerên Tirkiye tipê wî seroketiya odeyên bijîşkên ên Amedê Merdînê Sertê kiriye yani odeya tabîban piştî muxtiraya 12 adara 1971 bi îdaya ku propagandaya kurdiyetiyê kiriye her wiha bi îdaya propagandaya komünîzmê kiriye 3 sal cezayê zîndanê lê hate birîn di serdema darbeya 12 îlonê de jî 5 caran hate girtin piştî ku hat berdan jî mecbûr ma derkeve dervê welêt çû Fransayê heta sala 1989 jî li Parîsê ma li wê derê doktorî kir paşê dîsa vegeriya Bakurê Kurdistanê çû Tirkiye jî zarok Tarık Ziya ikinci di nava Partiya Aştî û Demokrasiyê DBP de jî BDP de her wiha Partiya Demokratîk ya Gelan HDP de jî cih girt di qadên cuda de xebat meşand tabî ji ber tecrübeya wî ji ber emrê wî piranî jî wekî şêwirmend xebitiye yani gencê me yên siyasetmedar pê dişêwirin ka apo xalo em çawa tev bigerin em çawa bikin ka tecrübê xwe me re parve bike bi vî şeklî xebatekî ciddî meşand ev yek niha em derbasî meseleya Tirkiye bibin ez vê li Tirkiye tiştekî pir ecêb heye ev siyasetmedarên Tirkiye ya nizanin biaxivin ya jî heqeten xwefiroşin yani merû wate nade Yaşar Güler heye wezîrê şer ê dewleta Tirkiyeyê di derheqê PKK yenekê di derheqê Rojavayê Kurdistanê de axifiye lê belê tiştê pir îbret gotiye yani normal rêveberê dewletekî tiştekî wisa nikare bibêje yek ji wan numuneyan dibe em amade ne eskerê xwe bixin xizmeta Amerîkayê li Sûriyê ya çawa dewletekî weke Tirkiye dikare bibêje ez eskerê xwe teslîmê edixim xizmeta Amerîkayê ji bo berjewendiyên Amerîkayê li Sûriyê çi ye dîsa tê sekine mesele dibe mesela Kurd Kurdistanê sirf ji bo Kurd nebin xwedî statû dixwaze eskerên xwe çeteyên xwe her tiştê xwe bixe xizmeta Amerîkayê yani çavê wan bar nabe ku Amerîka li Rojavayê Kurdistanê hêzên Kurdistanî ji xwe re muhetab bigire çeku sîleh bide wan û bi wan re bikeve nava hevkariyê dibe em dixwazin şûna wan bigirin û çima diçin bi Kurdan re muhetab dibin werin bi me re muhetab bibin çi ji we re lizûm dike esker dibe çete dibe em ê bixin xizmeta we ne balkêş e îja niha em ê nava nûçeyê de em ê behs bikin
Amerika çima bu an bawer nabe îje heyfa xwe pêtîne dibe ev dosyê Amerîkî bi me bawer nabin. Çima bawer bi Amerîk bûye? Yani ji canik. Çima? Çünkü ew çeteyên ku dixwazin bixin xizmeta wan tev bermayên Daişê ne ew jî vê yekê dizanin. Ma çend Daişî li welatê wan e û hûn diparêzin wana. Rojekî ji bo bikaribin bikarbînin li hember Kurdan. Amerîka wan tiştera hemî zane. Ma çend revebirên Daişî hatin kuştin di nava herêmên dibin kontrola we de li Sûriyê. Amerîka nizane ma Amerîka bi xwe ket nava operasyonê bi hevkariya Qesedê. Hemî tên zanîn. Ji ber vê yekê ji xwe re çareseriya herî baş li pêşiya we wekî dewleta Tirkiye hevkariya bi Kurdan re ye. Ez ji bîr nekim ez van baş e. Ez van prîzê xwe bitin ev gelekî mühîm e. Meselê teknîkî cana mirov di nîvê rê de dimîne hevan no. Niha ez cih bidim daxuyaniya Yaşar Güler. Yaşar Güler ez jê re dibêjim wezîrê şer ê dewleta Tirkiye ka çi gotiye. Wezîrê Parastinê yê dewleta Tirkiye Yaşar Güler li ser Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li ser Yekîtî Niştimanî Kurdistanê yenekê li ser Rojavayê Kurdistanê axivî her wiha basa hevkariya bi Amerîkayê re jî kir. Ka çawa ew di kîjan şertan de dixwazin bi Amerîkayê re bikevin nava hevkariyê lê belê Amerîka rû nade wan girî û gazincê xwe tîne ziman Yaşar Güler. Şeva borî di bernameya televizyoneke Tirkiye'de di derbarê Rojavayê Kurdistanê Herêma Kurdistanê de derbarê partiyên Kurdistanî de siyaseta dijminayiya ya dewleta xwe carekê din dubarê kir. Yaşar Güler ji heddê xwe jî derbas kir. Mîna ku Yekîtî Niştimanî Kurdistan yeneke perçeyekî siyaseta Tirk be, mîna ku dibin emrê wan de be çi got yeneke bi tevî hemû şiyariyên me jî pêwendiyên xwe yani tekîliya xwe bi PKK re xurt dike. Türkiye ji sala 2018 ve bi taybetî piştî referanduma serxwebûna Kurdistanê hebûna gerîlayên PKK ji xwe re kiriye hincet hatine ketine Başûrê Kurdistanê gav bi gav ciyê xwe berfirehtir dikin li Başûr. Her Kurd dizane ku temaşevanên hêja ew ne ji ber hebûna gerîla li Başûrê Kurdistanê ne. Doh jî me daxuyaniya Karayêlan bu ara parve kiribû dewleta Tirkiye tenê ji bo pêşî li serxwebûna Kurdistanê bigire hatiye ketî Başûrê Kurdistanê. Dewleta Tirkiye hebûna xwe ya li Başûr bi taybetî piştî referanduma serxwebûnê bihêz kir, zêde kir. Wê demê biryar da ew bikevin Rojavayê Kurdistanê jî bikevin Başûrê Kurdistanê jî piştî referandumê. Ama çi dikin hebûna gerîla ji xwe re weke bahane hincet nîşan didin. Meseleya jor ez derbas nekim ew gelekî giring e. Yaşar Güler çawa heddê xwe derbas kiriye, çawa aqasa bê terbiye tev digere, çawa dikare eyar bide partiyekê Kurdistanê yeneke. Çawa dikare bibêje me yeneke şiyar kiriye tekîliya xwe bi PKK re bibire û yeneke nabire bi îsrar û tehdît dike. Milletê Kurd çawa dikare vê yekê qebûl bike? Dewleta Tirkiye çawa dikare partiyekê Kurdistanî ku tu eleqa wî bi dewleta Tirkiye re tune tamamen di çarçoveya Iraqê de ye tehdît bike. Yani ev hakikaten yani ji terbiye siyasi bêparmaye, ji terbiye askeri bêparmaye. Yani ki aqosa cesaret daye devleta Tirkiye rad be herkesi tehdit dike. Viyali Yunanistan, viyali Ermenistan, viyali Kurdistan, Partiye Kurdistan herkesi tehdit dikin. Yeku haddi devleta Tirkiye nişanda careki Rusya bu mina pısıklı cemwan. Askeri wan jî hatin kuştin, bi dihan askeri wan hatin kuştin dengê xwe nekirin. Rabûn dişûna Rusyayê de gotin muhakkak xetaye. Rusya ne gotiye xetaye? Wan got xetaye. Li hember Amerikayê pisîkin, li hember Avrupayê pisîkin ama radibin li hember milletên wekê Kurd, Ermenî, li hember Yunanistan jî nikarin dengê xwe bikin. Yani ew qasa merû ji heddê xwe derbas nabe, ew qasa merû bê terbiye nabe. Em bidomînin daxuyaniya wan yani êdî bersiva yenekê çi dibe li hember dewleta Tirkiye nizanim.
Wezîrê Parastinê Dewleta Tirkiye vekirî îtiraf kir ku ew êdî ji Başûrê Kurdistanê dernakevin. Yani ve nagerin Tirkiye. Wezîrê Tirkiye Yaşar Güler behsa Silêmaniyê kir, behsa yekîtî niştimanî yenekê kir. Ev tişkotin, yeneke peywendiyên xwe yên PKK re xurt dike, hikûmeta Iraqê jî ji vê yekê aciz e weke me. Serokkomarê me dibêje, behsa Tayyip Erdogan dike, wezîrê me yê karê derve û ez bixwe dibe. Çend caran li ser vê mijarê em axivîne, lê kesê li serê yenekê çalakiyên xwe ên di vê mijarê de domîne, yani binêrin. Yani behsa serokê yenekê Bafıl Talebanî nake, nabêje serokê yenekê Bafıl Talebanî. Yani ew qasa bêhurmet, bêrêz tev digere, çi dibe kesê li serê yenekê dibêje. Yani merû çawa ew qasa dikare însanan piçûk bibîne, bi rûmeta însanan bilîze. Kurd jî bi vî şeklî tev digerin, temamen. Di vê demê de ku peywendiyên hikûmeta Iraq û dewleta Tirkiye ew qasî baş in, hêviya me ew e ku ev kesayet, yani behsa Bafıl Talebanê dike, navê nabêje ez dibêjim ha. Ev kes dibe yani. Ev zat yani. Piçûk dibînin. Divê em li bendê ne ku rojekî berê rojekî peywendiyên xwe yên bi PKK re qut bike û bi Tirkiye û bi welatê xwe re bibe dost. Behsa vekişîna ji Rojavayê Kurdistanê jî dike. Ev zat Yaşar Güler, ez jî navî nebêjim. Ev însanê bê şexsiyet. Ev însanê bê şexsiyet, ez hinek behsa gotinê wî bikim. Ya çiqas dijminan ya? Dijmaniya dewleta Tirkiye ji ku dirê tê li hember Kurdan ya? Ya sosyolog, psikolog bila analîz bikin, hakikaten analîz bikin. Merû ew qas kîndar nabe, ew qas dijmin nabe. Yani kilit bune, kilit bune. Tu behsa maf dikî dîn dibin. Tu behsa Kurd dikî dîn dibin. Yew çima dîn dibî? Kurd jî bi qasî milletê Tirk, millet e, qewm e, gel e, xelq e, çi dibêjî bibêje. Netew e. Mafê te çi be êwî jî ew e. Tu nikarî ya tu mecbûrî qebûl bikî. Tu gever bî jî, tu bimirî jî mecbûrî qebûl bikî. Tu qebûl dikî em dikarin li hev bikin bi hev re bijîn. Qebûl nakî cehenema te kiriye. Em ji xwe re bi xwe dikarin bi xwe bijîn. Êdî hêz û quweta me heye, em dikarin dünyayê de dengê xwe derbixin, em dikarin welatê xwe jî ava bikin, serxwebûna xwe jî, azadiya xwe jî em dikarin îlan bikin. Êdî maye ser we. Yani hûn dagirker in, hûn bi darê zorê hatine ketine wê derê, hûn mîvan in. Êdî mîvantiyekî bi darê zorê. Ji ber vê yekî ne mîvan in. Yani dagirker in, işgalcî ne, di vê derê de Kurd hemfikir in. Yani bi Tirkiye re em Kurd ne mecbûrin bijîn, heta ku çûye êdî bi vî şeklî. Em bidomînin daxuyaniya wî hevanno. Niha di derbarê Rojavayê Kurdistanê de daxuyaniyekî balkêş heye, çi dibêje? Axaftinên Tayyip Erdogan bi bîr dixe, dibêje serokkomarê me dibêje em dikarin bi Sûriye re dest bi hevdîtinên aştiyê bikin, an normalizêkirina meselê. Rejima Sûriye jî dibêje ji bo destpêkirinê şertên me hene. Eger hûn dîroka vekişînê ji me re diyar bikin, yani tarîxa vekişîna ji herêmên dagirkirî yên Sûriye, Rojavayê Kurdistanê jî di nav de. Eger hûn ji me re tarîxekî kifş bikin, kengê derdikevin pey derpê, dibe em dikarin wê demê dest bi hevdîtina bikin. Veya Yaşar Güler dibêje, li ser devê Sûriye dibêje. Yani. Em vê yekê bi rengê ku ez naxwazim aramî û aştî vegere welatê min fehm dikin. Binêre Yaşar Güler weke serokê weke wezîrê şerê Tirkiye gotina Esad çawa dinirxîne, çawa analîz dike. Mesela Esad dibêje ji bo destpêkirina hevdîtinên di navbera her du dewletan de dibe hûn pêşî tarîxekî ji me re diyar bikin ka hûn kengê ji welatê me derdikevin. Başê dibe em rûnê nîqaş bikin. Veya tiştekî pir normal e. Hakikaten normal e.
اما امریک دبیجه از وی داخویانی اساد چه فهم دکم مینا کو ببیجه از ناخوازم لولاتی من آشتی و آرامی چه ببه یعنی باید تهدیده وزیر شهر ترکیه به وی شکلی دولت سوریه تهدید دیگه شاید 12 ساله ev meseleya li Sûriyê hemî di rûyê wan de ye. Em jî dibêjin destureke berfireh qebûl bike, hilbijartinên xwe yên azad pêk bîne, di encamê de eger tu bûyî desthilat ji nû ve em amade ne wê demê bi hev re bixebit. Şertê dewleta Tirkiye ev in xwe dubare dike yani. Şertê xwe ê ku tê zanîn dubare dike. Hilbijartinên heremî ê netewî yani pêk bîne بلا هلبجارتن آزاد بن ده انجام ده اگر تو بوی دستلا تو هاتی هلبجارتن یعنی ته دستور خویا بنگهین اعلان کر و گل قبول کر و دمه ام آمدن به هر بخبتن اف جی تی معنی کو دولت ترکیه هات رد کرن جالی سوریه و جبر و همی هوین خو ین جنوب تکیلی سوریه را واندا کریه اف تهدید وان جنوب دسپت که لهم بر سوریه دبیجه با عقل مدلیز امریکا امریکا دوی با عقل مدلیزه که در حق چی ده؟ شکرم خورا بالدار بن وزیر شهری دولت ترکیه یاشار گولر دبیجه امریکا با عقل مدلیزه لسوریه جبری ده تشتکی بناوی پیه ده قصده دبی تونه بو امتنه دزانن کلوی داری پکیکه هیه وکی دن دبی امتو هیزان آسناکن ابجی اطراف وانه بنیرن دولت ترکیه راد بچد بیجه دبیجه نزانم هجمار ده او قاس گریلاین PKK مانه دبیم داویل وان بینن گریلای وان دبی هجمار وان ام دزانن ام سال وان دزانن نزانم چکی وان دزانن و ایرو جرابیه اطراف کی پر جدید که بعد چی مهمن جده و وانا مروین دولتینه دبیجه چه لسوریه تشتکی بناوی پیه ده قصده ام ناس ناکن هیه تونه دبی جبو ما حمی PKK تی چی معنی؟ لروجاوای کردستان هم ببیجن چه میلیون انسان هنه 5 میلیون 6 میلیون هجمار قصیده چه خاصیه 100,000 انسان بحثوان تکرن همی چکدارن همی پرورده کرینه و با امریکا را دنوا اتفاقی دانه به هشتی ولایت اروپای را جهان را هزین هف پیمانی ین تکوشین الامبر داعشی ده به هفره دنوا اتفاقی دانه یعنی اگر گوتنا وان راست به PKK لروجاوای کردستان خودی 100,000 چکداره به نیوی دنیا را دنوا اتفاقی دایه با امریکا را دنوا اتفاقی دایه امریکا او قصا چکو سلاح حمید ده PKK بدمه دولت ترکیه اگر وی که اعتراف بکه قبول بکه چه وقت کاره و جا آردن ببیجه هر ملت خواب خاپینه دی مکوکا PKK آنیه یعنی اف ناکوکین دنوا قصدان وانده نشان داده که اف انسان کل دولت ترکیه برای بدبن احمقن نزانن نه سیاسینه گوتنه خواه ناپیوه نزانن چه دبیجن روزنامه‌وان وان جوان احمقترن او جی ناپرسن نبیجه یا قوموتان تا چند روز بره گوت ما داویل PKK هم داویل وانتینن خلاص دکن و نهایش تدبیجی لسوریه چه هشتنه همی PKK جبومه یعنی aynı tiştiş bu Bakuri Kurdistan ecdibêjin ji ber vê yekî yani gotine wan ne gotine niha em vê meselê bidomînin ez vê heme ewsa bikim meselekî teknîkî hevan not wekî din çi dibêje binêrin vê derê cümleyên balkêş derdikevin لسوریه جبری ده تشتکی بناوی پیه ده قصده تونه بگشتی لوی داره PKK هیه اموسا دزانن evne tiştekî wiha ku neyfhem kirin dibe îja aqil dideme dostên me ji me re dibêjin ji bo tekoşîna bi Daişê re pêwîstiya me bi vê hêzê heye yani bi qesedê heye dostê me yani qesda wan Amerîka ye min bixwe bi eşkereyî ji wan dostên me yên Amerîkî re pêşniyaz kir bi rastî eger tu dixwazî li dijî Daişê tê bikoşî
ورم بمره بکه بنا اتفاقه دبی من فکری پرشوان پرسی هون وکی امریکا حقیقتا هون جدل دخوازن لدیجی داعشی شهر بکن دبی و گریانج مرا گوتن اری هم جدل دخوازن شهر بکن هم بر داعشی تمام و دمی مجوارا گوت پیوستیت بچقاس هزا عسکری هیه هزین چکتار چک و سلاح چقاس پیوستیت پی هیه ام آمادن بدن تو چما چی حوجی قصدت بی دبی و جاری اوسا خوار من نرین تشتکی نگوتن تمام دبی جه ام هف پیمان ناتو نه لی تشتکو تکرن جمره وها تکو با عقل مدلیزن دبی امریکا با عقل مدلیزه اما لوی دلی اجی جوانا تشتکی بیجم حقیقتا او با عقل امریکای دلیزن چونکه امریکا باش دزانه کو دولت ترکیه کی وکی چکتار احکتار بکه قسمه که عسکرین خواه وان چتین خواه ین باکور سوریه لعفرین ادلوی لواندرا همی برمایه داعشینه امریکا ویا نزانه وقتی که توش امریکا رد بیجی از چکتار شتره پیدا بکم دشونه قصده ده امریکا نزانه تو وان چکتارم به تایبتی تو پرورده دکی تینید کی بهز وانا برمایه داعشینه تو وانا لهمبر کردان ددی شر کرن ما امریکا نزانه تو با عقل امریکای تو با عقل امریکای دلیزی اونا تیزانی ایجا او دبیجا امریکا با عقل مدلیزی تشکی وسطونه هم با عقل امریکای دلیزین امریکا جبوه ناخبه دبی اوسط بيجي اللي بالي طبيعي يعني معروف دكاره بر بالشكل ديجي شروفه بكدي از وانا دهلم سروه البته يعني كي دكاره باور بك مثلا كوچكترين بري ين داعش هم بر داعش تيب كوشن تشكو سه نا امريكا زانه كي دكاره باور بك كو دولت تركيا يا كو بشكري داعش ور عسكري خو لهم بر داعش جاردم بكار بينه ماون حنكي خو با امريكا كان امريكا خودي تجربه یا کل هر در جهان به تاثیره مانع و امریکا بکو به پشکری قصد خاطر لهرمن د بن کنترل ترکیه ده لهمبر ربرین داعش اپراسیون پیکانی سرکشن داعش چه هف جوان هاتن کشتن لهرمن داگرکری به هفکاری قصده اگر چکتارین تل جمع امریکای با تشتکی وسد بو و دقیقه اول دا و استخبارات دادن وان ربرین داعش و گفت واینتین اپراسیون دکن برون خو بشیر امریکا چه باوری بو بینه هیز و قوت و تنه چک کردان امریکا وی اکید زانه قصده نتنش بو تکوشینا لهم بردایشه امریکا ایج دزانه هر وها لباکور سوریه لروجوای کردستانش بو پاراستنا گلن هرم الوی دره ارشکار کی ده بلا به داعش به دولت ترکیه به ماده امریکا زانه دولت ترکیه داعش رات که سرپیا حمید زانش بر وی کی حنکی خو با عقل امریکا نکن پلان و پروژه وان برفره ها کیف وانش کردارته نوترن باور ناکم مثلا منفعت خوش دیگرن دو خوازن لروشات نوینج بو پاراستنا اسرائیل بجیه بن دبیجه چه یاشار گولر ایرو قسمه کی گرینگ جوارا وقت هندیه داخویانی قرایلان هیش کرم آخرا از جیه دیدم وی نه از وی همه بداوید کم جیه دیدم مراد قرایلان فرماندار نتوی از همه دریج نکم از وفهم دکم از دریج نکم همه وی خلاص کم از تم سر مجارکو قرایلان باستیکه گولر اعتراف کرد که وی آگاهی گرتنه که امریکا و سیستم پاراستنا آسمانی را دست قصده بکه اوج قصده را دبیجن پیاده ناو قصده نابیجن دبلد به پیاده سیستم پاراستنا آسمانی تسلیمی قصده که امریکا وسا آگاهی گرتنه و دلرزن امریکی لباکور سوریه نه چکتارین ایرانی جلوی درینه وانجبو پاراستنا بارگی نخواه موشک و روکتان آنینه ام دبیسیم که هنک اندامین پیاده یعنی قصده که پرورده دکن ام وی کی قبول ناکن دبیجه وکی دولت اما هاد فکرن که دما تو سبه یا دو سبه جوی داری بچی توی وان سیستم راده سوان بکی و بوی آوای توی بچی یعنی سیستم پاراستنا آسمانی گلکی دولت ترکیه ترساندیه تماشاوانن هیجه حوالن دلال حوالن عزیز ام آنها و دیگرن سر داخویانی مهم یا مراد قرایلان اون حاضر بن ام بچن که از بنیرم ویدیوی از بواره پار بکم از پیشی داخویانی ویجواره بخونیم پاش از ویدیو بواره پار بکم
مراد کرایلان به دیمنک نو یا دنوا گریلا ده بو وسیله 15 طبقه وها اخفی که از دیمنه ببینم سر اکرانه از زانم دیمنه ببینم سر اکرانه بنرم و از داخیانی بخونم وسا باشتر و کیف و وره باور دکم از بفهم دکم من چو دیمن دیمن آنی هوانو داگیر کریا Türkiye rejima faşist AKP MHP بنره از چی دکم هول ده ev qayrana بفرتله şerreki heremi ev dixwaze vana bereda باشه dinaber devletin li ser Kurdistanê serwer û desthilatdar tifaqeke pêş bixîne li hember doza azadiya Kurd li hember tev دقیق شکرم آخره صبر بکن از دنگی بوا بدم گوداری کرن از آنها جوار نویسی پیشی بخونیم قد نچن درک گلکی گرینگه بلا اوسا بمینه از پیشی نویسا جبرکو اف قسمه که هند بینن وکه آخافتن او تنه قسمه که آخافتنه من جبو دیمان گرته بو لبله از دخویانی و ویدره یا مهم از جوره بخونیم آنها فرماندار مراد کرایلان 15 طبقه شیروت که چه دبیجه مراد کرایلان به دیمنه که نو یادنا و گریله ده اون حال سر اکران دبینن به وسیله 15 طبقه آخافتنه کی گلکی گرین کر د سرپنگا و دیروکی 15 طبقه ره 40 سال در باس بون اف د دیروکا کرد و کردستان ده میلاده که هر تشت گوهرد هرکاندنا دیروکی لکردستان گوهرد او دیروکا کو سربجرد چو سر راست کر بلند کر بو دسپیکا شورش فکری بو دسپیکا شورش جواکی شورش چاندی شورش جن وسا جواکا کرد کردستان جنو و آوا کر روژا ایرو هرما روشتا نوین دکله کریز قیران لزیده بونه لی امدنیرن داگرکریه دولت ترکیه هول ده و کریزی و گوهرین شرکی هرمی دخوازه دنابر دولتین لسر کردستان سرورن و دستلاتارن تفاقه کی پیش بخه لهمبر دوز آزادی کرد و کردستان لهمبر تفگر آمه دخوازه وسا تفاقه کی پیش بخه کو بکاره زرار بده گلی کرد دیار الپیش ما قناقین وسا خطرناک هنه اما که تفگر امی لهمبر به تیب کشن امی شر بکن جبوکو لروشات ناوین کردستان که آزاد سر بخواه چه ببه امی شر گش بکن اف شر رومتیه شر ولاد پاریزیه شر شرف و ناموسیه امی وی شر بلند بکن ام لهمبر نوکران لهمبر داگرکریه گاف پاشت و ناویشن هر دچه امی هین خورتر گاف پیش و باویشن لیدوی گلمه ولاد پاریز لهمبر نیاران پشتوانیامه بکن ام بانگ لتواهی ولاد پاریزین کرد و کردستان دکن پارتی سازی شخصیت دوی و حقیقت ببینن و پشتوانی گریلاین آزادی کردستان بکن ایرو لسر گل کرد سیاستا تونکرنه لسر گل عرب آسوری سوریانجی سیاسته که پر خطر هیه دوام دکه جبوه دناوا گلانده هفکاری یکتی لازمه تورانیزما ترکیه دخوازه لتواهی هرم تاریتی پیش بخه لیبری هر تشتی دوی لجم گل کرد یکتیانه تیوی چه ببه استراتژیه که هفبش بی آوا کرن امی وقت هفگر جبوه حول بدن او پیوسیه کی پر گرینگه دبیجه فرماندار نتوی مراد کرایلان از آنها دیمنوی تینم سر اکرانه هون جدوی گودار بکن چه و چه بو از آنها وی دیمنه بینم سر اکرانه herema rojilata navin dikeleya
قیران لی زده بیه لهم دنرن داگیر کریا Türkiye rejima faşist AKP MHP hevul de ev qayrana bifertile şerreki heremi kana em vaki tevger ama lehember ve tekoşin bikin şer bikin jibo درۆژلاتە ناڤیندا کوردستانەکە ئازاد سەر بخۆ چێ ببێ ئەمە شەر گەچ بکن ئەv شەرا شەر باشه شخواه هەبووکە متخصص از باره پاروکم پاروکر از هیویدکم یوتیوب پروبلم در نخه لسر وی مجاری جبرکم من دیمنک پاروکر کتی ده انجن عسکری هنه پر مفهمتونه هم بانتشتانه پاروکن اما جبو خاطر فرماندار نتوی ما او ریسک گرت پیش جوان نها هوانو ام درباسی اوکرانیا ببین از هن آگاهی بدم و جه اوکرانیا باشه زیوی گرم به جموه ارتش اوکراینیا دبیجه لکورسکی مه 82 باجاروک و هرمک برفرخس کنترل آخه فرماندار ارتش اوکراینیا الکساندر سیرسکی داخویانی کل سر سینور روسیه هرم کورسکی یا اوکراینیا 82 باجاروک و هر وها قاده که بخاصی 1305 کیلومتر قاره دبیجه دبن کنترل آمدایه الکساندر سیرسکی دیار کرد که تعرض مزن یا اوکراینیا لسر آخر روسیه دایه دست بیکرن در روز نهمین دایه برفرهتی که دوام دکه سیرسکی ایکو به سرکومار اوکراینیا ولادیمیر زلنسکی راحت گلهف هن آگاهی داوی گفت اپراسیون کل هرم کورسکی هاتی دست بیکرن حتی نها لشکرین ما به توایی 35 کیلومتر یام به پیش کتنه مقاده کی 1305 کیلومتر قاره هر وها 82 باجاروک خستنه بن کنترل آخه هر وها باجاروک سوجا یا روسیه جی به تمامی خستنه بن کنترل آخه دبیجه فرماندار عسکری یه اوکراینیه نها از هنه که لپیام رو بنیرم از زیرو پر نخوازم دریش کمشخواه و زمان زو در باس بو کام درم و چی گوتیه اوکراینیا اری اوکراینیا مود چه مسکووا تشتی که وسطن روسیه دینه کن روسیه دین به شهر اتم بده دست بکرم مال اروپا خراب ده و روزی پوتین تهدید کردی گفت ام تانکین آلمانیا دبینن لسر خاکا خو تیوی معنی کو تانگی مجی و بچن سر خاکا آلمانیا یعنی روسیا دین نکن یعنی اوکراینیا جبو روسیه چرزه نوسه یعنی آنها شر لهم به روسیه اوکراینیا برای بنابه همیه و ولاتین اروپا و امریکا یا شر وکالتی دوام دکه هوان نو اجوالی بوریم بخوازم از در کبم نها مثلا مودراتوریه دا ایدی از ایرو بهن هوالان بشیورم از هوالک دو هوال وکی مودراتور دیار بکم جبو لهمبر ترولان تیب کوشن یعنی جی دستور ندن کورن و کانالامه عاجز بکن مون چد بیجن باشه از خاطر جواد خوازم از هیوی تکم جبو الگوردلی وبو شکر مخرا وان کانالامه هنک با عجیبینم بلاف بکن دو سوسیال مدیه ده بلا هنکی برفره به ده فیسبوکی خدا پاروه بکن ده تویتی خدا پاروه بکن چخاش دستی و هاتیه وقتی که هم تماشات کن لگور دلیوه به لگور دلیوه نبه و بلاف بکن بلا برفره به جارنان داخویانین گرینگ هنه جارنان جی ام مجبورن روژه بدن در روژه بده چه هبه ام پی روژه بده چن مالا و آوا خاطری و چه دکم بکن بلا بده و به دم باش